हफ्ता खुदिंगी कोई रिम्स हॉस्पिटल जे मिसी मिना की पाउता खरब मतुंग दा हौजिक से फाइनेंस रिजोल्यूशन हाइजब तारे मसी मखा तावरी थोलक तबदी ओइसनो दुबु ओइरिबा कोई रिम्स की चेरोनम नंगराम फुंगदोरिबा से कोई हेचना थादरोको चेरोनम दा कोई रीजनल इंस्टीट्यूशन ऑफ मेडिकल साइंस रिम्स इम्फाल की कोई फैकल्टी अमना स्टाफ अमना करीगुंबा प्राइवेट सेक्टर अमदा मसागी मरनाय होइना पैसा की दमक थबक इफ एनी थबक तौरम थेंगनबी तारगदी विथ साकी सापोन लोइना पाव फाउबिरो अमदी अखोई अकनब एक्शन लखत के थबक तकी सस्पेंड नत्रगा कोई टर्मिनेट तौके फाव ngरang से जेरोनम थोकरा जा मसिदा लाक्चनिंग पॉइंट दी करीगुंबा गवर्नमेंट की सैलरी हैबम लै सिदगी हेना पामदुना अखोई प्राइवेट सेक्टर दा थबक तौरम तारगदी अथु मतमदा साकी सापोन लोइना मी सक्से सिदा थबक तौई एक्शन ग लोइना थबक तकी सस्पेंड तौगे अमदि टर्मिनेट तौगे हाबजनी मसिदा पाव फावरप याबगे कोई नंबर बिजरी नंबर से अयम ता पाथोकचरके म्याम दा 8794 812454 दा कोई कंप्लेन तौबिरो हाय अय अमतंग हंजरके नंबर से 8794 812454 हारिबा नंबर सिदा कनागुमना इज देयर एनी रिलेटेड मरी मताबु ओइरो आईगी इमुंग मनुंगी अना लाइंग चथब मतमदा सोगिबा यावगिबगी पेंदबा कयाम लेबा तारगसु अमदी प्राइवेट सेक्टर थबक तौरम तारगसु मसिदा सखी सापोंग लोइना सिगी हाइजरिबा कांटेक्ट नंबर सिदा कंप्लेन तौबिरो हाइनसु जंगरांग से चेरोलम द पावम जो कोई थालोरे हाइदा जाय मसि कदाइबुक यामना चुंगदौरिबनो कदाइबुक याउन एक्शन याम तुना अतु मतम लखपिरकदौरिबनो गवर्नमेंट सेक्टर थबक तौरगा प्राइवेट सेक्टर थबक पुबुदी मैम लेखरे अखोइना मिंग ओइना पर्टिकुलरली मिंग ओइना पंजदब तारगसु अखंग मिदी मैम लेरंगोनी अदु मसि 24 आवर नत्रगा विदिन 48 आवर की मनुंगदा एक्शन क्यामुक याम लखतप ngमगदौरिबनो हौजिक पिजरिबा नंबर अखोइगी 8794812454 सिदा कंप्लेन तौबिरो हाइनसु नंबर सिंगरांग थादोरे ओजा मसि कदाइ फो याम चुंगदौरिबनो मसिगी सोर्स से कदाइबो याम थुने एक्सेल लखपिर कदौरिबनो हाबो जाय मोट करी थमिनिंगो जा अरोइबदम सिमतंग थमिरमो जा ओजरा केशोर यामने नुवाई को asi मोने पिबिरिबा टेलीफोन नंबर दु सति चलहन बियु को सति चलहन बियु को सति चलहन बियु मयाम कंप्लेन ताबियु लबियु को गवर्नमेंट ना हे थादोरपा कोई टेलीफोन नंबर सि कोई समटाइम्स कनागुंबा प्रजा अमन तो मतंदा बिजी न तु खोंगा लेबा जुम यावगी हाइ तारे को मांग दो ऑफिशियल ओइबा व्हाट्सएप नंबर नि हाइना जो जा थादो ओ अदु चटपति चलहन बियु हाबा मखुम दुने कोइ सब्जेरी से ओजरा केशोर को अदु त सेंगना हाजि ओजरा केशोर बिबा दुदिदा ममांग थोखिबा को प्रॉब्लम सिंगी नुआइतबा वरी अमसुम कंप्लेन तबा याबा पल्ली को अदु दे इसामक तसु आइना हाइजनिंग से इसामकना आई विनेस आइना इसामक विनेस होइजबा पोट अमा आई रिम्स थोखरे को अनि थदोनी ओबिन थोखरे अदु अदी हौगरे पोट अमा ओइ को जरा केशोर को खुना हाइजनिंग दी अदुसु अदुम कदौरे लैतर लाइरा अवाना को पेंदबा मयामना अदी मी संग लेजदा मयामना ngसागी हंगना वांगांग बजंग सिबाव त कनागम ngamdabi mami lai ojara kesor ko ado matam da ai yam sangde haijaroi koi mi ama khaki ko han ama khaki yam ngai ta thodo ama da ai sama involvement tawduna isama ka launa ki poram yawi from khar kuile ndagi director serete director ani gi mamangi wari ni ko rims ki leiriba senior officer mayamna ngसागी sorry ha gi bagi wari ngonda lei ko ngonda lei aduna madu hangada khoi ong yeng wa na chade tawbuta khoi hajning di tasengna rims ki authority na सागी एरिया से थमोई सेंग द पोरम खसुम यावरी बको हाइदी सुमाल लालक्तबा सुंजोई छुरखिदबि ता अमदा सागी पुथो ngang बसे सि तौबिगनो को यस गॉन ममांग दै खोगी डिग्लेन सिखर लगिबा कयगुम लाफिस खर लगिबा कयगुम असोय ngang खर यावगिबदगी असोय बखर दि लेरम बियाय मतुंग सोन जरो हाबे पोसिदा अंजनिंग एबो खनदि को अन ममांग हौगी वरी बाउ दा खोई सुंजोई सोइदबि ममी म सुम पुरंगा लाक्तारगदि आई सामक विनेस लजरी ओदर केशोर को आई सामंगना को हक्थेन तौंगी थौ म लेरि बको मददा मगी अदु दिमगी नोगी रिम्स की मैनेजमेंट कमिटी गा फमिन कान डॉक्टर सिंगी डॉक्टर से आई सामंगना ngसागी लेरोय दबा सिरगा दो मी सिगी सिरिंगाय ममांगी वास खोगी मिनिट अमनगी मोमेंगी ममांग थोकियो प्रॉब्लम दा एकता लोइनारे कुमै तानारे को अदु मागी रेस्पॉन्स मागी वही होता मागी फजदबा वांग छाम याम दुना ngसागी खोई पेन दन इराम थोकियो को थोकियो इराम दु पुथोंगरगा मतमदि डायरेक्टर एमएस मैम दुना खुतक्ता लेबे याम पुलम कुखिलगा हाइतारे को कई मरम गी नो गायन खुद कोई फमिन नबि चांस फंगी को वही फस सानरे कांदा डॉक्टर दुना पीबा मागी बिहेवियर मागी वांग छंगा मागी लमस मैम उल्ला कांदा के दौरे कुमना लेना मतुंगदा को लेबा ऑफिस मैनेजमेंट कंबु सिंगना अदि डॉक्टर दुई मोहसिला कांदा वी सॉरी इन हाई हिबो को अदि मतुंगिना मलाई द कोई सुता काय फदना हलरोय द पोर मो बनिना तंगाय फदना मदुगी असुबदि दम सानि याजरा मतुंगदा ऑफिशियली तो हम एक्शन को पियो हायरमगा
patient anaba laita badu su moi rims na ambulance tor ko thinbi rakhi ko mon to bi rakhi khadum lai ko mating pang ko mi mam lai do asi onjala khatro boding man ta mina asi bang ma to khi bo jara ke sor ko ado hajudi ko ha jini jina rims ki official kangbuna thado pi dai ba whatsapp number do astapati sti chalan biu mayam complaint ta biu haji thoi ba phong phong chaba issues mayam ni marak da any senior doctor am da ko to hospital da puba pudaba agum tawri mayam si maksida sai ngana han da jukhoi whatsapp page ma da ko facebook page ma da kana kana thakar phukar ure ko doctor khara lamna chumna mani doctor masagi clinic hangba masana duda puba rims da sorry imphal san da puba da ras da puba little clinic da puba mayam yaw hore mayam ko adu mayam singdu miyam na piri complaint do miyam na onjalaga amuka hai ni complaint taw hai mu da miyam na complaint adi pek report to hai ba official doctors nu hai mi singji kayam chumbal lan ba gai se ongtang thidok pira kanda ai koi thigalu re hai ba doctor taras ki mami koi thigalu re ko doctor taras ki mami thigalu re thigalu ba da ai koi mayam na hai video pham du khitang che na khale rami then ma tor mi sini adai ko mayam hai no sini gai na hai bagi apam ba khara ko akoina sai area da koi haijening ji jara ke chor ai doctor tare nipan du gi do lisum ding je ko petang remind do jaram ge koi gi atopa koi facebook page amade ujabani ko koi tongan ba service to correction ni doctor suras ko private sector da pubu doctor suras si bagi self clinic hange haire ko mayum da doctor trinity se little clinic da puyi haire doctor somendro si asian hospital da puri haire doctor romesh si dagi asian diagnostic da puri haire doctor rameshwar langon view da puri haire doctor jitendra rajmati si da puri haire doctor romeo city hospital da puri haire doctor usharani langon view da puri haire doctor priyo kumar imphal hospital da puri haire si akoina habna se to bu ngasai facebook page amadi phangjabani ko hai di jing si miyam na kaigum khar thamai pusak si ta singnai ta ga di ojara keshor adudi mogi bathak kha inquiry ma ko tor matung da doctor tai ban tara muk she akoina thigat le yengur ka da tangai phadam mo sing je kemda leram dre bo harju ko doctor amani di masagi hain tor me harju amadi प्रजासने खंगनी पोखर दुदी दुदा हाइबी हो बको अदुन तदरंग सागी हाई बा मयाम ngai ma loina silent to thongwar kanda phone number pijara bani anyone complaint to biro ala to biro complaint du ta sena effective oin thawak oin to win hai taraga di ojara keshor ai sa maksu complaint to jagi bako ai ni isa mang thoki problem khar leiri bako isa thang hakti ngai yaw gi ba khabadi kui gre ko adu bu khoi rims ta loina mak choi ha ba du khoi hajar hoi rims ta doctor kharagi magi wahi wata staff kharagi wahi wata phajadaba nurses kharagi wata phajadaba khar di dum phajadaba mi khraduna chawra hol rim se mangdana hona badudi khara kupna emission kamu yang hanjani mo hondoni ko jara kesho aduna khadi yawre wahi wata phajadaba khar yawi pen no khar yawi ngaran hangi pen da ngaran hangi lanma chu mo thamgar kan da ngaran hangi lagi da sequence lagi da ma yamsi marta kogi oxygen khang happy ha kan da hoi doctor na hairam be hairam da bi ai adu ko family gi side photo i poto oxygen happy ha kan da tangai fadan ai chi kana i ho ga ha no ga na hange na ai chi iri ga na ga tro ga sagi patient no hen luluk ta ba ana no luluk ta ba mai chi do hen important lokol ko ha ko adu di da area da doctor amaga adu patient amaga na ga do mai relation do ya no gap le gre ko no jar ke so na suko pien do ma yam je then amuk shiram da body phaba ana abu shira kana dikha dawre shiri ba family sindu gi imung di asi bi yaw ba di kana ngai ni ojara ke so ko adu doctors na pigi ba magi wahi wata phajada ba doctor na pigi ba magi wang sang phajada na mar kan da pien da din thongta ni kana sidi ana doctor ji koina miyam na unari ji second go ni ko ani shubi shor ni adu ani shubi shor ni na ko ujara ga ju loina mo mi thai kan ding mar sun ti ko adu bu kan mang marai khala ba wuda doctor gi phajaba wahi wada magi wangang sangang magi behave magi phajaba wahi duna sire ba da doctor da thanks doctor na tabi duna hena pele doctor gi okhalon doctor gi service doctor na utpi ba magi garo duna hena pele ga na hairam biya ba gi kan do ai khoi lehening he tare production do ko agar patient party lehening he tare aduna ojara ke sor sai area jo khai jening si rims ki lady ba authority na kai gum khara ai khoi khatang misleading hai tare ko ai khoi lan na ai khoi mayam je lady ba sai khoi jagi bo ngamme na pangtong toy mo man sapi mami tahan ba phate rims ta khudong thiringai thokpa wahi ta phajada ba mayam khoi legre mamang da ko mamang wa do ma ngana panjaroi to bu to makhata na khudong thiba thokta na bagi da la iba patient party ga doctor singi marakta ko hoi patient party sing marakta so dum sometimes khara dum york bi ko adu ga su adu gi service to amana service to miyam dum te le report amani na khitang khangbi raga hena yaksa ga na mari na ba mujud hai ta da pramani ko aduna sai le film ji marakta ka tangai phaduna ana ba ji doctor na mai khulai thar yeng dra ba buda doctor gi ma khud da ngatang pai ba buda koi pai bi ram da sokbi ram da ana phadoi ning magi wakhan da jai ni participation party de ko aduna ka sto
nangan da po phura ma bauda e pharani khanja ba por am le jai hai tha ba ji ko adu yom tha ba le ba por am le gai mar sida ta sengna wei wata phajak ta bara tra ganna ngai gi magi cham theng kai gum khada perak ta bai je adum lakani adum suma yam je rims ki le bi bo authority kang bu singna matam chana madu kupna yeng bi ra kan ka hai ni adu ma thok ta na bi dam chena biu aduna praja singda tangai phadana ko gi praja sing sajok miyam gi sajok welcome to du di am phai ta bu ta sengna achumba khitang leita laira sangal ji da mi gi tangai phadana o ishor lei ko ha do khang ya na bu ya na ba kai um khadam utpi ba pham jai thamjala kan da rims ki le bi ba senior doctor ma am le ba pi ba yam sing kai na panjari ba khadu na ta ba adu su hoi non chuma ha de ko non chuma ha de adu inquiry ma to biro inquiry to ma tung da kam chuma la na to biro adu gi matai da hajik ato to ba mayam khoi tajari ko mayam ning ji phajna hana mayam na chingnari ba mayam na chingnari ba doctor tara mari ma kun dra manga tara se ai inquiry to re leiram dre kasi thokpa leiram dre haira su amadi butho upi ba na mayam da ko ai na mayam na chingnari ba doctor tara se doctor tara ni pa ni inquiry to jeru re ai magi tongan ba masai mar dai wan to thok leiram dre aduna finding on phange finding ni mayam da leire aduna makha ta na chinam le to habi ro ga na haira ai di chana ga do poto mayam na hairi wana adum ta da ba then amana adum complain to biro action la hokan do asi process de tangai phadana koina hajning di khatang rims ki authorities na hana advance na hana lokhat ning ba step to ma khoi yu u do forum leiba ja sikin wai de duna lei films da everything kuding mokse tangai phadana phana oining bo is no any kind of institution any kind of office da magi administration tori ba kangu jina sincerity un thamoi seng na ko magi accountability magi sincerity me am do leira matunda leiriba pikpa chawba na te office to department do ma phabo igani ojara keshor ko aduna nga sagi le films da management na tagna official staff sinduna management kangu sinduna mo mon tak ta katang lapses lek matam da ada ho balak ni permani ko aduna everything kuding maki son responsibility si leiriba management kangu juna o ge do ni ha phomje thamjara kan da mo thamoi sengom changi thamoi seng thawak to biu pujin seng thawak to biu ko ta sengna rims da koi hajning is building phajare magi structure phajare ko lambi thong phajare whatever loin phajare tabu major operational lak matam da koi sometimes public chalo public option koi private option chalo kan haiba koi mami udum uri hai tare oja rakeshor ko masi rims ki leibo authorities na kok hang magi na tara kok ki na tara any major operation lak matam da ekoi da khulai leite kuchu khulai shu de ga na haiba adum koi ui hai tare oja rakeshor ko masi building phajaba na khoi yaro yebako aduna building ju phajan biu building phajaba dugi manung da khoina kai area ro khana management to birakanda lai khushu khulai je patik chana any kind of major operation any kind of operation to matam da praja sing da sai ohobale hen na ba tare ko praja sing maning thuna ba da khoi taunjaningi maram di manipur je 95% ni kai dawre koi shul ga no ma sa ba du praja miyam na yami ko aduna sai gi private hospital na chalaga andai koi private hospital ngi leiri ba tingi ba sen mayam ji bear to bokam da mina 90% ne ba ko aduna government ngi leiri ba hospital da chalaga anda thawai kanba hingani khanja posing do amutang tahan biu aduna ngasi miyam na jamam na ba lai se asigi mami je kong na ba management committee no to simi sang ya homja sai thamjage ojar